Ikaze kuri mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu nkuru zacu za buri munsi tuba twabateguriye kuri M24 TV. Reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi. Buri muntu wese uwagize urare mu nkuru zagiye zitambuka turamushimiye cyane, ndetse tunabashishikariza gukomeza gukora subscribe ndetse mukananyeganyeza akazogera no mu zindi nkuru tuba turimo turagenda tubategura. Jean Michel Afrique akaba yari umuyobozi wa Road Runana, akaba aherutse kwicirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dera amafaranga uyu mugabo yari yibitseho ndetse n'imitungo ye, nk'uko rero inkuru dukesha ikinyamakuru Rushyashya ikomeza kugenda ibigarukaho ku bijyanye na gatubutse ndetse n'amafaranga. General Afrique Jean Michel wa Road Runana uherutse kurasirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari afite imiturirwa muri Uganda ahitwa na Kulavye ifite agaciro ka miliyoni 2 z'amadolari ndetse n'andi mafaranga yose uyu mugabo yari afite. Ibingi bakaba byose ugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru. Nimujye kure mbahaye ikaze, nanabifuriza gukomeza gukora subscribe ndetse mukanakirika ko kazogera kugira ngo mubone inkuru zacu kuri M24 TV. Ndagaruka nyuma y'amasegonda turebera hamwe byinshi bitandukanye ku bijyanye na gatubutse uyu mugabo yari yibitseho Jean Michel Afrique wa Road Runana hino M24 TV. Mu bucukumbuzi bwakozwe n'ibinyamakuru bitandukanye birimo ikinyamakuru rwandatribune.com, ikinyamakuru bita Iminembwe Iwacu, akaza Gatoyi Actualité, akaza ikinyamakuru Binza Info ndetse na raporo yo kwa 18 Ukuboza 2018 y'itsinda ry'inzobere z'umuryango w'abibumbye zikora iperereza ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwagaragaje ko kimwe n'abandi bayobozi bose b'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu mashyamba ya Kongo iterwa inkunga n'igihugu cya Uganda bigwijeho amafaranga menshi n'indi mitungo ava mu busahuzi bw'umutungo kamere w'iki gihugu igashorwa mu bucukuzi ndetse no mu nyubako cyangwa se zakataraboneka mu gihugu cya Uganda. General Afrique washinze Road Runana yishwe ku itariki ya 9 Ugushyingo 2019 mu gitero ingabo zidasanzwe za Kongo FARDC zagabye hagati y'ari gace ka Binza ndetse na Makola muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutwe wa Road Runana rero washinzemo ibirindiro. General Musabyimana Juvenal uzwi nka Jean Michel Afrique ni umunyarwanda uvuka mu karere ka Nyabihu. Inyeshyamba yarayoboye ziba ahitwa Binza na Kirama muri Kivu y'Amajyaruguru. Zambuye abaturage ubutaka bwa hegitari 600 zikuramo akayabo k'ibihumbi 12 by'amadolari bya buri kwezi cyangwa se zicucura mu baturage. Jean Michel Afrique yari afite imashini zihinga 20 zifite agaciro k'ibihumbi 100 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi yari afite imiturirwa muri Uganda ahitwa na Kulavye ifite agaciro ka miliyoni 2 z'amadolari, hakiyongeraho amakamyo 12 akururana cyangwa se icyo twita rukururana akorera mu miji ya Butembo na Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero ikindi kandi wamenya nuko yari afite amafaranga menshi cyane, nkuko ukomeza kugenda ubyumva. Umuntu ufite imiturirwa, akagira imodoka zigenda mu mihanda, akagira amazu, urumva ko yari umuntu w'umukire cyane. Nyuma rero nyuma y'uyu nguyu akaza n'abandi bagabo bagiye batandukanye bakomeye, amwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje intwari ikorera mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Kongo bafite amafaranga kurenza abandi. Nyuma y'uyu nguyu rero haza n'undi witwa General Yamuremye Gaston. Uyu nguyu rero akabazwi ku mazina Byiringiro Victor, perezida w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, binyuze rero ku mutwe udasanzwe uzwi ku mazina ya Club Richiza ibihumbi 8 bya buri kwezi. Izi nyeshyamba rero zitamenyaho cyangwa se ntizimenye ayo mafaranga arengera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nibuze ku bijyanye n'uyu mugabo. Akaba rero gutwika amakara no guhingura urumogi byinjiza 9,000 bya buri kwezi. Hanyuma uyu general akaba afite amazu y'imiturirwa mu mujyi wa Brazzaville afite agaciro k'ibihumbi 20 by'idolari ku cyambu cya Point Noir. Ahafite amato y'ubucuruzi 6 mu gihugu cy'Ububiligi. Afite inzu yo guturamo ifite agaciro k'ibihumbi 80 by'amadolari, byose bikaba bicungwa n'abana be n'umugore we bibera muri Congo Brazzaville. Si uyu gusa, dore ko rero haza n'undi umunyekongo bita Colonel Tawimbiri Shari, niwe rero washinze Gumino
akaba rero ari umutwe w'abanyamurenge azwiho kuba inkoramutima ya General Kayumba Nyamwasa aherutse gutabwa muri yombi i Kinshasa kubera gukorana n'imitwe y'iterabwoba ya P5 ariko mu minsi ishize yaje kurekurwa. Tawimbere Richard yashyizwe mu majwi n'impuguke z'akanama ka Loni gashinzwe umutekano kubera ubusahuzi bw'inka n'amabuye y'agaciro byoherezwa mu gihugu cy'u Burundi na Uganda, bituma aza mu bakuru b'inyeshyamba zifite amafaranga menshi kuko imitungo ye ibarirwa mu bihumbi 600 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu bita General Yakutumbi ukuriye Maimai Yakutumbi agenzura ibice bya Fizi, Minembwe, Kirembwe na Isange, hose ni muri Kivu y'Amajyepfo, akura ibihumbi 1,200 cy'amadolari ya buri kwezi akora mu misoro y'abaturage amadolari 300 biva rero mu mbaho, nandi akura mu gushimuta abantu yibitseho 780 by'amadolari ubaza imitungo yafite muri Kongo Kinshasa ndetse na Tanzania. Ku bijyanye rero n'undi ukurikira abangaba harimo General Kakule Sikuli cyangwa se Sikuli La Fontaine, akaba kuri uyu mutwe witwa Maimai La Fontaine agenzura ibice bya Rusambambo, ibice rero bya Rubero, aho rero asarura mu baturage 2,500 biva kuri za bariyeri yashyizeho akaka imisoro igera ku 3,000 biva ku mabuye y'agaciro. Uyu muherwe akaba afite umuturirwa muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Cape Town ufite agaciro ka miliyoni y'amadolari, dore ko umuryango we ari naho wibera, nawe akanyuzamo akajya muri iki gihugu kurya ubuzima ubundi yagaruka akiye cyangwa se akabiyogoza mu baturage. Ku bijyanye n'uyu mugabo hanyuma hakaza undi bita Colonel Shimilai Mwisha Budino wa Maimai NDC Duma, afite igice kinini agenzura muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru. Amafaranga akura mu busahuzi bw'abaturage cyangwa se mu busahuzi bw'abaturage gucukura amabuye y'agaciro afite akayabo ka miliyoni 4 z'amadolari ku makonti yo muri Afurika y'Epfo, akaba yarashyiriwe impapuro zimuta muri yombi n'urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Hanyuma rero kadusoreze ko bita General Habimana Hamad, umugore w'inyeshyamba za CNLD zitwa FLN ufite ibirindiro ahitwa Kirembwe rero muri Kivu y'Amajyepfo. Imitungo ye ayivana mu gucukura amabuye y'agaciro, gushimuta abaturage ndetse no gusatuza imbaho. Afite amazu y'imiturirwa mu murwa mukuru wa Kampala mu gihugu cya Uganda, icungwa rero na muramu we, ifite agaciro ka miliyoni 8 z'amadolari. Afite n'amazu mu Rwanda yubakiye umuryango we, dore ko avuka mu Biryogo ahitwa Inyamirambo mu mujyi wa Kigali, akaba ari n'umuyisilamu bita Habimana Hamad. Uyu nguyu rero akaba ari umutwe w'izi inyeshyamba, akaba rero ari umutwe w'izi inyeshyamba CNLD zitwa FLN, ndetse banaherutse kwigamba igitero ngo baherutse kuba bagaba hariya mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba, ariko bagasanga bamwe mu bashinzwe umutekano hano mu Rwanda rero bari maso ndetse inzego z'umutekano ziri tayari. Iyo ugeze rero izi nyeshyamba z'abanyarwanda usanga nta ntego zirwanira uretse gushukwa no kugirwa ingwate n'abakuru bizi nyeshyamba bakomeza kuziyobya mu buryo bw'ibitekerezo ndetse n'iturufu. Turufu rero y'amoko bijyana n'amasengesho y'ubupfumu byose biziha indoto yo kwigarurira igihugu cy'u Rwanda, byose bikorwa ku nyungu z'abayobozi bazo kugira ngo babone amaboko ubundi bagasahura Kongo Kinshasa n'abaturage bahine. Mutwenzi wa TV mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Reka mwese nkomeze kubashimira abo tuba twabanye mu makuru yacu ya buri munsi. Hanyuma rero tukaba tugiye kuza turebera hamwe n'izindi nkuru zigiye zitandukanye, aho tugiye kuza tugusobanura byinshi bitandukanye mu nshingano z'umugenzuzi mukuru wa RDF, umwe rero mu myanya ikomeye mu gisirikare cy'u Rwanda. Uwo nguwo rero akaba ari uwo bita Lieutenant General Jacques Musemakweli, akaba ari we umugenzuzi mukuru wa RDF muri iki gihe. Hanyuma tugiye kuza turebera hamwe inshingano z'uyu mugenzuzi mukuru wa RDF. Mbaye ikaze yene Mutwenzi wa TV, nimujye kure mwese, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi tuba twagiye tubategura. Jean Michel Afrique rero yitabye Imana, imitungo yose arayisiga. Ibyo warwaniye byose rero ukora ibikorwa bibi nta mahoro y'umunyabyaha, niyo mpamvu ibikorwa bibi byose uba warakoze rero n'ibyo wararwaniye birangira nta kintu na kimwe ugezeho, ndetse n'ibyo warwaniye byose bikarangira ubiriye, kuko amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Nanjye nkomeza kugenda mbivuga
mu byo rero umuntu byose aba yarakoreye bikaza kurangira nta kintu na kimwe agezeho nk'uko dukomeza kugenda tubibona. Reka mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Inkuru zacu nakagaruka, mukomeze kunogerwa n'amakuru yacu ya buri munsi tuba twabateguriye kuri M24 TV. Hanyuma mwese ndabashimiye rero, mukomeze kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Bye bye. Inkuru zacu nakagaruka.